Hamren rong supialong amordhor puakulat along ningkan kelia hormu kejor. Phuluni along gari kacingkoi bangke thamarenga hu keso. Hini dowan long ri japra langso along lukhimon dowan sat dhalai pon. Karbi lo charlia song tumpen lo charlia somaro tumafana ke joy pen lo ke than ke pangcheng pon. Karbiang long lapen nijang karbiang long along apong tami kulat ke jaratum ningkan kele mate det ke partang hormu ke jaratum aphan ke ne apong dupiglo bonta epong nata kangsa birta awela pen birta achetaya long klar daga birta theglong le lason si hamren arong supialong hamren hithi bari malong keng sanga swatum kulat ke jor along tami ke ne apong dupiglo lason si matijong ni phaikre sirke bani ihum amordhor puakulat along ningkan kele hormu ke jor penang anason theglong si kes e atumpen kahomri peduponno Bangso along sontroksi nerke hormu ningkan kele hormu ke jor thek damlong lo lapen law and order mate hamren police OC pentame adimalong pali damlo bangso dukan aphan food and civil supply lapen municipal board tumpen ahok pera kangsai abe tikke kulat ke jor ponjia phan long lelo lapen kulat tame tongse kot pensi ingkir poncheklo bangso sai jasemet KSA hamren meipu timuthi rong pipen japon si penangan KSA claim bang tumpen celang si bangso kulat ingkir ponlo Kedam tanga pora hutamela puson matris tora phantame nebdamlo bontam municipal board tumpen thangna kangsai ave pusi kes meipu timuthi rong pipen pherangkia thengno lamthe paklangpon lapen kupi koson pensi kangsai kapa veder loma pusi karbiano termos council lapen municipal board tuma phan lamthe karjupon pedo hamran pen rostominki nangkelo berta malong news Pini Ladakh hamran hithi ki mi along block A room number 1 omol dhor puakulat along kyongdung expired date item long pon lo lasi laso puthak bangke nilitum karbilo charli song le punon ba ka prek organization dum samil tum ke isi pressure group chok lasi kadu ko wekang sai la pen action ke naing ke tan committee la pen karbilong tamas council lasi kedam tang same hamren malong la puson litum chetong lo Tapen litum kinep long tang pora complaints tame kadugo we pipon lo litum tan committee fan stame alang litum bang action and edit lasi kopi ko sona join pen si action and edit ma labang chining tung duk lo lasi pini labang so omol dhor puakulat same la puson kacheplang lo lasi pini non mat litum dukan pang hap check lo jitia la hamran municipal board pen chingwai chingsai avetik bang kala bang pang pulong le lo lasi dak hamran municipal board lapan Karbiong Thomas Council fan tuning rilo nangli tum labang so action bang envek nai pusing tum Karbiong Thomas Council fan lapan municipal board fan Karbiong Charlie songin pen tuning ripon lo ni tum Karbiong Charlie song pen sai ke deng pu bangke la puson lo je ni tum bangke action bang hum ne pressure si pion choji lasi tan committee fan is a complaint pipon po tan committee sor si la action en po lasi Muatan ni lipulo kedam tang same long ni sondolo sa tan committee sor bang action and edit lasi nangli tum aina teng pen action and vek ni pusi dak hamran tan committee fan tuning ripon Matijong ni phai ingko yarni ada por phai chokra chite malom ihum bolero registration number AS02 AK 2652 agari fuluni circle office dungalong kachingkoi che pharle phit bangso along arenga hu kiso atoma phan tong se kotpen adung het ke do fuluni hospital along si sekelang phan ponno alang litum kheruni langmei pialong sertalin kar chalong kachetong dun kar bianglong artist atoma phan difuan ke thondun puthot thondun pen hem kache bang boma por hut fuluni circle office angden ameka mek ipen jok krong priya towar par lukrak pen straight light a post patong phit si agari che pharle phaglo puta rajan ingleng pen nang che thandun bangso along ka che thabdun bari terangpi mirlin rong pharpila pen khirla dera piatum abang ke ari la pen akeng along amek dolo bonsitame nonamat ke serious injury abang abelang uttar borbil outpost atumsi bangso kaching ko agari che parideng ponno fuluni pen provintaro nang kilo berta malong news ko omne ku bang momut mah divider rong rojan mah politika
คนนับกันหล่นน้ำตัว Kironi West Carbon Golden Jubilee program dorong kan. Masih di tuan artis sama nak kondo. Dalam tengok dan sedang lah. Kanan ritan sedang lah. bang kan hล่นน้ำตัว Bang tu accident. Nanti lah tumbang ke areng begitu dia tentang satu mah. Lan lah ngawelang nanti sampai puasa wo. Aku jadi pak kau tu lah hari ya. Tapi mah. Lan mah ngawelang. Kau anak por lo. Pun. Accident ya. Masih truk? Nanti truk racik tim. Nang limen ke? Raja yang lain. Nang lirong kan? Yang pikir ni. Terus. Matijong ni phai inkoyar ni hini dowan longri japra langso Lokimon dowan sar dhalai pon Lokimon a dhoromalong longri pli an ke thak pon do lasonsi isi dowan longri hini dowan longri kethom dowan longri lapen pli dowan longri bangso long Lokimon a dhorom ke kroyarat penang an atum chetong dunsi sai claim dunlo an parta longri kaprek penta nang chetong dunsi mena dowan lo mate mena kardom ja hemlo pu matha sidode sang se pen sai claim pon Bangso sat dhalai along kacetong arat do anta Lokimon aphan ke kroi pamia tumlo somsi mena hem somsuri asai che ote kang pen pindeng sumpot ching thang pen si ningarong pen si sai claim porlo bangso along kadu kabe bang pharo ke thomso se armu chetong dun si ningarong pen si sai claim pon hanjang lang so pen rajep sonong pinang ke lo berta Malong News Matijong ni phai inkoyar ni pen apar deopani English High School along Karbilo Chaliasong Lamding Road atumpian patirpi pon si kia pasad lang ke tong jia phan ake joy pen loge than ke pangcheng pon athe apar deopani ahawarta isi ke pa phihup kaching thuramo kadore hectic pua joy ni si lo charlia song asong jia tumpian si lason awar sai pi pon lo pusi pacheni pon labang so jai me Karbilo Charlia song Lamding Road arnam lang piaru ame phu anil teron lapen ari sang ho tum cherap chetudun si labang so sai deng pon lo jai me kalong aluhi aman pen chondro teron rongasar Sarthe teron SMC Desoi teron Karbilo Charlia song Bogjan District Committee Achun Bang John Lekthe Rapchun Bang kes e Bogjan District Committee Elvin teron Education in Charge lapen Headmaster Apar Deopani High School pen chenglo katum chetong dun hanjang so pen rajep serong pinang kelo berta Malong News Aprang si pirang ke tumhan kardom pipa jirlo kardom ahok lo pini ladak nilitum Central pen kacipatik pon ateng mate ladak aku Bogjan District pen kacipatik pon tangde pen apia aku ladak adam lang pi long stame nilitum ladak adam lang pi lo Charlia song abrans pen nilitum patir pi pon si pini ladak attack adam lang pi mate apar de pani high school long stame nilitum la bangso free coaching pu ajai meken pon nilitum pini aku ladak free coaching pu impu pon apan nilitum chisik pon lo Kela so pre coaching long non mat ke Charlie so mar kon dak do puji ne tum dak mat non mat ke la dak hala dak la so report teng bolong te la dak school det pen bang ke la bang ke bang ke bra ke top la pen kaprek pen stamin non information ang lo po ka do ka pen bang trop sikep bang trop ner ke bang ko ka tek tang na tum anam lang PKSA branch pen la puson kedam tang sengkanda kiklem pon la puson do ma kidam tang sengkan bang gani tum la ka do ka ve alo sapsu katura chat mandeli tum un pon pedet lo asi ni bang silitum dak bang ka ram lang pilong mai kicheng silang apen dak det kali ni litum yong si alam kang hon pen yong si ki bang ja porlo yong si mesen me et polo tang te ni litum aku kapre ke long stamina litum center sitami aku impu pon 2G putra litum ciparai pon do to hok lo la hai ka do ka vi bang ni litum a environment pe ni litum lang dam si dak ta kisung ka do ka vi thek long lo ba ilitum thek long je karbiang long ke ki partang long stame metrika satlang ba ke ka duration si ki un AFI si ki ongmuna la si ka do ka vinili tu matha si ladak inglong atok pu matha dam si nilitum stame chipitik pon lo nilitum members ka do ka velang litum anga chipiduk pen nilitum labang so free coaching abang ke nilitum ajai megdeng pon long lo labang ke arnam han stame kiro pillo la pen ka do ka ve vel visitor sa tum pan stame lang litum ka pajir don pen nilitum labang so program nilitum chun pon long lo lang tum hanta nilitum kiro pi ponji lapen ke aprang sin nilitum central atum hanta kiro pi pon lo lapen district atum han stame kiro pi pon lo la si ilitum thek long lo inglong ajing an bang ke ilitum ki ba pi ho ba khai lang la pot si lo Charlie song jong si ka velo polo tang te ilitum ki Charlie long ke ki ba pu hop si
ดูจิลังละสินิลิตุมละให้กระดูกวิกรรมทาปนสิละบางโซอาจายเมกนิลิตุมเต็งปนลงเลยสารลำที่สามีดูเต็มกิจการลีเล็กวิโลพลตั้งเตลิตุมเกดอนเกกังติงกุกับเทลซอนซิจมันเดติติละสิมุนิตุมลงเกอิสิ quality education บางอย่างเกนังสดละสนทักทักษินิลิตุมละกรรมทาเป็นละมาโซ quality education ปุเปมันดำนังจีพลตั้งเตลิตุมอันสุเซกิวังจีมุมาร์ตุพันลิตุมเมเซนกิงคำทันปนนังจีเมเซนารอนัดแตงกระดูกวิกิจการเลียหินกิว่าพรังดุนจีพันลิตุมทันปนนังจีละสิลิตุม quality education บุกละให้เป็นสิจิมันจีละสิลิตุมยังสิมุมาร์ตุพันยังสิกิทันปนบังคริปนเวilitum thang kama thadun de polo tangte ilitum kya prang dunji ga ilitum ka ke da ke papi hopsi ilitum doji la si sinili ka chuni rikang tung la ke ka do ka vi student tum stame non ke bang ji mitri ka sadlang long ke lang litum han te arnam hir jumi pen pi undunang la pen alang litum stame ka chipi duk pon nang po posilitum bang ke chuni rilo la pen ke parents tum phan la pen teachers tum phan an stame alang litum long kai ke cooperate dun thura ke bang ja por hot ke hala bang so exam along mesena sadlang pen a result me sen me et popus nilitum lo charlie song pen nilitum ningche thelo la se ke bang ja por long copy mak kisung ki duk kisung anstame nilitum lo charlie song pen ke nilitum aphiang chiroi re nilitum aprang sidun bomji lo charlie song aphan anusia nong pe theji nilitum lo charlie song ke mentune sitame nilitum aphina ke chiroi re dia ji phan nilitum ove kimitum phan nilitum mesen pe nilitum phan ponji la pen ke ansu se ki bang ja por hot metric asadlang mesen popus nilitum kado ka vi arnam hir chumi pe nilitum hang pon votar lang soi hit chelong bike showroom kimi kang pupon nijang karbiang long votar lang soi hit chelong matijong ni phai inkoyar ni hemari kroi hin pen chepaduk pon si honda bike showroom ing pupon tanglo labangso kang pupon along ali himan peng pen kachetong dun votar lang so town committee chairman chondro rong hang ari deng pen si ing pupon lason si ali himan peng pen robinson teron ex lem chairman sing teron ex em bipul gogoi baithalang so usi waisong terang ranger jintu terang ward commissioner lason si penang an atum chetong dun labangso bike showroom along nonamat bahini staff nangalang pusi ahem phua tumpen pachinipon lasi methangamoni jongsi computer diploma ke dotang do pulotangte nang humri ignon pusi hemari kroi hin pen pachinipon alang liphan 9365888178 along humri lo pulotangte nang litum long ikpo kena manam sitame akijum pen longji sonsi government job ke duatum polote suri cap down payment penta bike longji la pen kapreka phan polote suri ingkoi pen abat nangkok popusi than pachinipon la sinijang kar bianglong ara phan setame ake helo adim dam jok plot pen dak me thanga de malong anam kijum hek pen long pon popusi nang pachinidun botha langso pen khorsing tero nang kelo birta malong news Prinsip ini ala local news mate perita pacit hang ote tentang hero people lo Christmas cardon New Year cardon nang tuhan timba jolo cardon ini lapuson kamat hanang kok mate ini lapuson kamat ha ini ning kamat ha pen kapacung long pot ning arung ulo pen chorope lo arnam hanta chorope lo pen kadu kobi il tuhan support don teman kami ningat pulang penak kiro tipar lo. Nanti nili mathalo je ili tum ladak kapacing thuri pulutang te koson pen si pacing thuri la kemi thang jung la pen nuwet kamat thake uti. Nanti kaduk abe rat itum chitu nangji la pen support tu nangji. Langsung si dili panang support kang dolo nang cikroi do bang do sendiri mathalo la pen apang si la bang so building la bang so long le hem pu khatan nili juru pik lo nili kamat tha nili ningke hangat ni pen alang li long dam lo alang li nili parang deng lo nili cikroi do na porang khata ro lo lasan atraksi kaprek non nili tum chot kali ba komane yong si ning hang bang du putang te nili long la aku isi atowar do la lasalang kamantan dia atowar pak lang thji ili tum la pasal taksi non ke Nogang thok Guwahati Huzai Kampur damnang ni pin pen dak nak silong po ladak ni tu scooty longji bike longji lapen ador jum hek pen dak longji finance samukha kaduk ve copy finance mai anji dak available to finance available to exchange available to jada di company tame accept dak do lapen ditum logelok mane ek din RDC yang bong situm dak delivery pitaji lase non nang tum la theklong lo la da khun pan si gari doma aku non do olang nang kidiji la sil tum la som thayo si mesen sena surum mong si dolo plutang te
jing thur the pil dim sami ame thang masih jing thur dak athedak kapre muni tum ladak nang juma po cetong po jingki thanglong po da itu munit ong mucot munit a phai nang ba dok tang ajagat ki automatic masih dak develop dat lalu lasi dili ki kudam puji bang kewe la pena koi si pa sini kang tung bang ke non dili tung ladak staff nang la lasi dili mi thang jung pen kam thalam la kete dili ningar lam se ki than po mi tha khai pha sini ji bi ko se ba tha yong si ko mani computer atheno hodut ke online nang adin nang se di lasi aning ke hang bang du la pen ke thek kiri bang du kutang te nili phana humri ignon la bang so showroom longa ignon documents la dak biodata nang juma ignon nili dak lang la pen aku ku ke nili jir polo langli owner lo langli mesen khai le belek seta aning met kasi langli pen nili kacik tong long la ke anam sina kacik tong lo pas nili mathalo kasi langli thini hodu hang miji hanse kahache arani along pache tondon si an kimi ke choami ke paman pir thewang tang de rapot ning ta arong chipi ignangje hemtuni si an kimi ke chota muni ratum aning arong chipi pikpik lason si mati jong ni phai ing koyarni nilip constituency ke parlo nili block are ikedo mohon hanse lapen sangpi jini kiling pia tumaso po akibisi hang miji hanse ningkan sirkep arta ke chok arni kahache arni talon pon laso along pache tondon si an kimita me alang litum don rapen chopon nilitum pherang kepen berta nang pale news desk report Malong News Pasal pace tondon si an migi chopen si pur don rap jil pijil ko ani sami kecil si hang si chorapsar long ana ning 2013 ben laso so amage the kenangan kesung ketlongan suge amage the ka aning kan si tuni po so tilang operation bang so jimur hospital apoan sesung da cetong kan setiap cok lah si an nanda ini demo si ini sopo haji hakse kan mata pisi solong an ini coba cetong si kado kabe don ram di ko han hang si anesan cuy lah ex UPLA Welfare Society hin pensur hini ra ingko raga thoma farman calendar kang pupon matijong ni phai ingko yarni ex UPLA Welfare Society atumpen methang sai hemalong ningkan kimi mate suri hini ra ingko raga thoma farman calendar kang pupon sonsi bangso jai megalong alihia manpen social worker nasing rong hangari deng pensi ningkan kimi mate suri hini ra ingko raga thoma calendar ing pupon bangso along Jameson timong KSMA pu Central Committee wereng terang BSA ex-UPLA Welfare Society Advisor Nikanjo Kathar President Langmingbe AGS Rongmon Hanse Sonrong Pilapen Klembang Puatum Chetongdun ex-UPLA Welfare Society Atum Christmas Ahir Jumelapen Ningkan Kimi Mate New Year Surihini Raingko Ragathoma Farman Okran Kemisen Japan Arna Malong Pen Hirjume Hang Pipon Panjalang Sopen Rajep Sarong Pinang Kilo Berta Malong News Kasi pini la so kalendar kang pulong apot kacu hateng bal alhita de apot chorolo la penge kado we karbeng long west karbeng long di mahaso kado we phasame lingkan ki mila ben Christmas akaron litum ex UPLA Welfare Society pen pajil polo asi la so kalendar in pen date pen hibange adon things tame pale rai panin tum bori polo pen rat tus tame nang cirat nang citu ni phasi chungri polo Sarthe Kramsa rong ariso jang ame tumpen che patri piponsi football tournament ke pathu ke pangchengpon rong thilu rong plimplam ke parlo Sarthe Kramsa rong along Sarthe Kramsa rong ariso jang tumpen che patri piponsi krok thu adong pathu aklamlong football tournament ke pathu ke pangchengpon bangso ke pathu kang pupon ame Sarthe Kramsa ariso jang ame phu Sarmen Kramsa pensi me charipon me along alhi sarpuaman pen BLCC Bogojan block a chairman Mongol Singh Hanse Cetong dun si football ke pathu ingpu pikang si lason si Sarthe Kramsa rong asar harlong bi kramsa harsing kramsa rong asar harsing kramsa Sarthe Kramsa rong risoe jangame abidi sar kensing kramsa krok thua dong LP school lo than bang phia ke hoi pen chenglok
rongarat tum tame chitodun si aliralon pidun football ke pathu ki pang chengalong krok thua dong FC lapen kancing teron FC atum angbong si chedan pon apor jut an krok thua dong FC atum ipum pensi chepahai ponlo lapen labang so ke pathu mati jong ni phai thong kep arni ansi pajut pon jipusi nang pachini dun dipu pen advenson hanse nang kelo birta malong news orang ke pini labang so krok ho dong aha waralong krok ho dong resonim so ben ke patir pipon labang so football knockout tournament labang so long asone lo je labang so a tournament ki bipon aphan nilihim ben stame churu reune athe non labang so kai hut ki thurmia owe labang so kai hut kachi patte labang so kai pina lasoben pache ton si pini labang so krok ho dong risonim so tumpen patir pipon si labang so rong thelu rong blim plam labang so area wise labang so football kachi patte pon ki bipon kala helo je alang litum akemang je labang so a owe pen kiwang thujia owe kiwang mi owe aphan kang thur pon je aphan sala tum kabori pon lo la sala bang so kabori pon along sedame pini labang so rong isi mekar sarmar kadu kawe tuman same cirap citu dun lo la sila bang so ka cirap ka citu pen si pini labang so kacipatte ang deng bangke pini pen ceng pon lo lapen labang so cik lomat ni phai thom kep arni ansi labang so khela pajut pon po pini labang so pini pen ke ceng pon labang so kacipatte bangke labang so rong thelu rong bem plam labang so area YC pathu pon chotlang lasi non pataya bang tim ingkoi rapli angbong si chipate pon po laban so tim ingkoi rapli ka chipate long abang mesen pen chun ponji po bang sin nilihin pen stame ning the pon lo lasi la nang tum la so pini krong dong football khela la so ka chipate long nang tuma chiner pen nang ki dun thek pon nang tum phan kardom pajlo kardom lalu ni tum pen akimang lason halo je ladak sumar tum penaon aning kahang du private ka adhek tum ke lokachaw di paning kahang du mane ke kilun ke kan aning kahang du o mane ke khela pen aning kahang du laso ka pache ton pen si ni tum bang mat halo je ladak ta penaon ari su yang du posi khela pen football khela bite ladak penaon kaching thur pon do ji pu matha pon si ni tum ladak rong pem plam rong thilu ang kang alo kache pate bi pon krokodong Risuni so club pen, laso ki a club long ki bipon pen itum rong asar the kram sa har sing kram sa rong pen penana rong ke palu pondo lo lasini tum dadak patir pipon lo laso acha tay lo lasi misen pen itum pachun pon pu pusin tum chisik pon lasini tum ning chithe dadak penana ki thiga ding tum nang sirab don lo lasi nil tum bang ke laso kachi pati long riso yang phan kang thur pon la pen ang kang laso ang kang long dak ta ilong lu Krok dong sarthe kram sarong harsing kram sarong ta isi riso yang ladak ta kachingri ba non akai long non achatai long ke isi football khela ta isi khela lo tu kama thapon mesin tu ma thapon la sinil tum kama thapon du thula apor long lo plotang te dadak cricket khela tan tum bi ponji la pen ke hockey khela stamin tum bi ponji badminton stamin tum bi ponji pisin tum ma thapon stanon ki cheng sin tum ladak lem pono la sinon ke pachun poni bangke final bangke tum 31 si pathik pon lan sin niam thi